Kasenjuk kirang bashnong riboi distrik menta kasngi ar tarik uleber, kelalum ya kajingelang jung kirang bashnong kabakerpang hanongpo, naga benta banya penbet ya kikam joka distrik, haswa bakin yo banya kendu badu kli du, uba sensyar ya ka distrik council uba penyat sing CM, uba day u CEM joka distrik council. Nakalyang kasenjuk kirang bashnong ka khot ka wer banya wan sangot nakawe kashnong banya danlang hakate ka jingalang kabanlong haka khat ar tarik uleber ar hajar ar husau ha library hall nongpo kaban sedang nadu kapor shipho baji men step. Kasenjuk kalapan tebru ba nakalyang jongki kilapan kre ru ya ka memorandum halor ki mat ki jura jong ka distrik ki bansa IT shau CEM hakate kasngi. Hawa keran syakilat pathai kubor uba B Seliang, sekretari kasenjuk kirang bashnong ribhoi distrik. Haka jinga dan lang uba BB Makdo, chairman lambat kiwe ki dekot. Ulapan pau kajing sengau kemen bana kaliang u CEM ka district council ba penyat sing CEM. Ulapan tikna ba unsawan haka khat ar tarik jong penai leber. Haka jinga lang ka ba kerpang banya kendu bat kinong yalam kasenjuk. Lambat kinong penyat shnong jong kishnong baper. Lambat ikiseng long kemi bat kiseng samla. Halor kajing temu ba u CEM unyo banyan mirjing mut haka liang ka sensyar ka khadar kamtam haka bayadei bat ka direct funding jong ka sorkar pedeng. Ito nakaliang jong ka senjuk ki Rambak Shnong Ribhoi District. Mentaka sengi ka atrik penai ada arpsau ngidap ka jing sengau kemen. Hadin ba ngila khot ya ka special executive committee jong ka senjuk nak benta banginya perkhat sani ba ka wide bat ka khadar terik bentau benai ajar pusau nak benta ke jingwan jong u chief executive member CM pak penyat sing CM nak benta bani kendu ya ki nong sensyar senong ki nong ilam senong kirang bak senong berkunjuru ki nong ilam jong ki seng samla bagi song long kemi hang ni hapo Ribhoi district dia kan kesengi nak kaliang jonggi gilaya kut ya kini ki jing kut rum mana kaliang jong ka senjuk ni khot ni wer ya ki nong ram snong jong ka them Ribhoi district hi parak koi bakin yami renti akan dikesi ejelang kan long hakapor sipo steng men step hang ni hapo nong po hapo district library hall di kumta nakaliang jong senjuk ngila dep ban print ni kini notice kum ke jing pentip di nakaliang jong kini ki Rambak Shnong ki bedan haki area kin pentip sekirang Rambak Shnong kenang ba kinyawan renti akan dikasngi nak bentaban ya mirjing mut haka bide bat ka sensyar ka khadar jong ka imlang kasalang haka tem Ribhoi ka bi ke jungi jena kaliang jong UCM ul dapan pentikna ul pha ka siti officially sa kasunjuk ke jungi bat kumtangi khot ngi wer ya ki ini ki nong lam snong nadu kirang ba snong ki saudar snong bakum juru ya ki presiden sekretari jong ki seng samla bat sangkinte bakin yemi renti haka deka sengi hakapor sipo buje mestep di nakaliang jong senjuk ngilapan kreru ya ka memorandum ban submit sa usia maka dikasi ibubun kimat kijura ki banakaliang jong senjuk ngilapan kre bat ngangit skam maka dikasi kan de kasin ka padengkong ka banakaliang jong u kumat nong yalam ba kumat du jong district council unya kendu bat ki nong yalam jong ka them Ribhoi hapo ka district kejongi dengan community baka dikasi kan long kasi ka bajop na kabenta ban penyat sakmat ia kikam kibede bat ka sensyar ka khadar haka them Ribhoi ke jongi hi barak kawe kita gilong kijing yakut ke jongi haka dikasngi kubli sibun